Kumshi benta banwanra ya ka jingye telilang jong baro ki parakor shadap ki baha ka them Riboy district hi borok away ki nong yelam barangba jong ka sengkor shadap Riboy district menta ka sengi ka khatsau tarik risau kala penlait paitba ya ka almanak lani ka kalendar jong usnam R1000 R4R hakaba la penlait paitba ya ka almanak do presiden ka sengkor shadap reverence MS shadap bad harangkat daga jinge donlang ki nongkit kam bat ki khot ki bahakmat jong ka kur shadap Riboy district nakaliang ki nong yelam ka sengkur ki labu daga dor ka te ka almanak jong ka kur kabalong ha ka dor ka ba arphau tengka ka we to te so ba su ya ka ban kren thang ni ban chai bangila kun jimot agane ka snam bagi temi ya ne kren da jong ka kur shadap temi na ka banta babaro ki kur shadap temi Bakin mat ya kejing dan kam nak kita kejing day kur sadap jami kejing te songlang kawai bak kur jami kanaya kenapa begin dia lah ya keban kedup kur baru kemudian hal dia po koi retem jami kejing temu kalau baki kur baru kinyo ban siamata badai ki kam ki bangile Bat kani kalau kawai kekam kalau lastang kita kesdan, bat peni yang dia kelenda. Meskipun, am kebalong muda, kadut kebadan kami kelenda, kadai kawai nak ketinggalan gol jogi, kalau kita dapat tentang insaf. General meeting kalau kita yo, kadut nanti kadut, nangta. Kita kalau kidan ru, kinukit kam. It hard to rescue committee kepala ketua lang ko kepada kelenda. Ya kepada dia iyo the first preference kalau nak kita ikut sedap tinggi barok tinggi kita barok. Di tam nang ta pade la ai bandi la neman ai sikwe itu agak agak jauh.